Kule shuri fibro kene ke video mta ka result jong ka kene ke ada jong interview jong kene ka dielat lami te kene ke de jong ka West Khasi Hill District te kiba jong koi district empat yo te kene datang jong ka West Khasi Hill District te kidon laki jong jong blok te ka blok ka ba ningkong ke de jong ka nong stone blok te pon nong stone blok kidon ka ba khandai ngori ei kerteng kibala yo batki waiting list. Name of the candidate Ricky Dame Papang, Elton John Nong Siang, Dapi Lahun Lingdok Maunai, Tederis Nong Sij, Opticiansi Nong Siang, Stefirus Im, Riako Rendong, Bandri Kenti Marngar, Lamprang Simle, Special Kota Wat, Palang Kupar Sangriang. Te sekini gue beda gue English kidan sangut, lara kidan nih kita kim join te pinjuk rong di kini waiting list. John Paul Nongbri, Anan Lingdo, Ashlin Simli, Minisha Snaitang, Marba Kenti, Lingdo Lingkoi. Ini kita jongka nong stone blok. Tenuan saya ka mau kerwat blok dan nyungut, but special kota, basuan suah waiting list. Ibayo ide dap borlang Lingdo, Entimiri Lingkoi, Banshan Scam Nong Sij, Mansuk dari Banek Lingkoi, Syambolin Sangriang, Banrihun Maritempuy, Levinson Lingdo. Tapi special kota ide Ailat Lin Wanyang. Tu ide perlok. And waiting list gidan sangut Paimon Marwen, Ailahun Lingdo Marsilong, Desterlan Kadosau, Kermen Desya Kadosau, Shanbor, Walang kini haban up, lada amdon banjoy nikte kinyo kineki waiting list. Jongkaran ikor gidan prangut Peaceful Limyong, Liberty Thongni, Cherinika Lingdom Nongdiang, Tapang M Sangma, Simplicity Wanyang, Sirgina Dalbot Shira, Wadpon Langte, Ban Risidor Nong Siang. Dan skiwing list, Iban Risha Langrin, Prangsni Lartang, Bahun Linongrum, Nalindas Naitang, Persara Merthong. Ini de jongka Ranikor Block, te kandan saka Motion Root Block, ru prangut. Kerteng kita ilong pangsrang marak, Jasparlin Mausor, Belho Armarak, Badablin Riang Siang, City Nonglang, Antio Bitulbi Kedosau, Antio Mausor, Dabila Sudor Marngar. Tidan waiting list kemasan ngudei, Lahun Dalin Merthong, Kentunam Nongrem, Syai Hunlang Gentong, Karam Candi Rongrin, Elton John Lengdok Marsilong. Dan kidan saka Motarishan Barka Mairang. Motarishan Rupangut, Lapirisha Marngan, Belenti Marwen, BBT Full Sok Syang, Balari Lengdok Kenshi, Cleverland Lengdok Nonglaj, Ke Sambolang Yausai, Malcolm Son Wardri, Eugene Steli Paryong, waiting list Rudan Darsun, Esen Lengkoi, Ame Barisha Karjarin, Opal Arhis Imli, Balajit Kensai Taba. And the last is Mairang Block. Never candidate Riu Teilang Kartang Mau, okay, yo. Shimti Larihun Marbanyang, Bandri Koridor Rentatiang, Nisha Walang, Overstring Kurba, Enjoy Belari Marbanyang, Maushan Roy, Nongrang, Bad Lari, Lipa Lingdo Nonglaj. Dan giveting list, Ribok Lang Kartang Mau, Fervensi Kurba, Alasong Maublay, Penebok Kenshi, Bat Balamon Soba, Nonglaj. Ini kita jang ka West Khasi Hill. The component of this 25 that the components of the academic session 2022 for the first year pre-service teachers selected candidate will be commenced on the 12th July 2022. All selected candidates are requested to join immediately, following which candidate from the waiting list will be considered. The likely binit himapi na po dayat hang nagi ang bahaban join khatar tarik July til dapim join ya kanai tarik te kinyo no ki waiting list. Tang kini ta jong kiwi bat ki district la don soba sen yang perlu kibadan sen lang yang tang kini kublesuan.